Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Oke, terima kasih guys. Sekarang mah guys, biar kamu guys, nyanyi guys, barang perdelepak guys. Saya bareng juga guys. Seperti mana model ini bukti. Oke guys, inilah guys. Jikalau hujan di hutan kami guys, atau di kampung kami ya guys, kayak ginilah guys. Inilah beceknya guys. Jalan kaki pun guys, lokok dopati guys. Cara belgeni beni ama guys, moro lokok pati beni jundir. Ayo tamu beka guys, moro di hutan guys. Mama guys, lebuhan batu ini warna kak guys. Mama guys, lebuhan batu nih guys. Jikalau hujan datang, jalan berlubang juga terisi air guys. Mama guys, ali pangula guys, merutung dosoni guys. Mari si betong air ki kak guys. Mari si bega air ki guys. Mana guys, saya buat kamu guys. Lebar kamu guys, jalan guys, jalan yang sangat sulit dijalani. Kebetulan saya berkereta guys, buntutnya guys. Angin parma guys, lekeng guys. Kening sebur guys. Gimana guys? Kita jalan ya guys. Puncaknya guys. Sangat gede guys. Inilah guys, guys. Guys, puncaknya guys. Jangan heran ya guys, kalau orang pakai itu guys. Jangan heran nanti kalau kesini datangnya guys. Longkok guys, paknya guys. Ini orang kali guys, itu guys. Jadi dia berbuta guys. Dia luar kereta guys. Sama guys. Itulah guys, untungnya guys, kalau datang hujan guys, bisa menggelepekkan guys. Duit lagi guys, dah malam mari DP duit, menggalep duit guys.